ia komelo ki sogi taupat di tasibawang ia ko tahu sogi tasibawang dia itu le sogi tak cuma padi ia terhina komelo ki sogi si bawa ki taupat dia sogi itu amo de gaga ko taupat di tasibawang kita sedegaga ya punai tapi taupat dia aja kalau degaga amo ada tak punai itu tak isogi ko taupat di tasibawang jigangkan nabi tamin lo doang pun pancaji ka kolino taupat di pasi tudangin nga taupat di pasi wolong polo nga asurgon di sibawa taupat di pak dongan na nabi tamin lo mancai taupat di tapi ternyata menurut penelitian dia gagat cau sogiati nabi tokonon buktinya sogila dan nabi tak gunung Uhud layero ko mereka dulu angca yulawak ko podangi Muhammad manca yulawak berak sogi ko aga nasa nabi tak aja na manca yulawak dulu aku lebih suka makan sehari lapar sehari waktuku maliwasa min lodona waktuku masuk sukuruka sogi atin na nadita nasawa maget tulisi balay taupat di gangkan na sabak taupat di sibawan malamak ngonroyase limay maka dia nadita al-yadul ulya khairun min yadis sufla 5 monroyase mabelay kasina na 5 monroyaway ada na po 5 monroyase memberi berbagi monroyaway milaw mengemis mabelay kasina 5 makbere na 5 tuling milawe yan na kompay ko na wiringi pungalatala dangle aga pasuron na pungalatala ko na wiringi dangle anfiku mimma razaqnakum iye kon kadalle na wiringi pungalatala abiringi sesa denak kada parakai sesa de makade abiringi sesa kon kadalle na wiringi pungalatala ada hikmah na surga pungalatala mak biringi agaga dalle agaga ya biringi lebih magati ini subarakana na agaga mabunni kuliasi lani elak tutane angka agaga mabu kuliasi lani dari panalak tutane angka ni baraka ya tulisu agaga biring coba talun rupa kulim angka lisu mancaji patolak balak angka lisu mancaji adisi di sini angka to iya meto ya biring iya lisu lagi ni apa dia talun modelnya yang lisu agak beri yang pertama agak lisu mencari patulak balak ya kolka abalak kan na taulino itu pale dia natakan na itu kode ni menataruh ke lauhil mahfuz 500 tahun sebelum dunia diciptakan jika nak lagi abalak itu angka itu taruki oko totota maka asona kamisi asona kamisi enakan naki abala silap koki toto kataroki di lauhil mahfuz mesti terjadi ada silap koki asona kamisi tapi pura ki masih dekat onna ile pura ki mak bere alingi tahu palitina na balo mamaulu pura ki masih dekat pura ki kadis berkah engka nureta tasidakai bali bola kata tulung tak bere barakak ni ropak bireta nre lok ini mancai patolak bala silap potona ki asona kamisi tapi lalak ni tewa silap po negara ku silap po lalak kami tak silap po tapi lalak ni magi nak waro angka patolak bala pak pura ki mak bere andai kata dia silap ko na ile silap potona ki oto tewa silap po foto na pa masuk ko ni megangi tas foto ni nayro tas sidakan binung masih dekat maka mo dili lisu mancani patolak bala
Makanya teman-teman lo juma bawa kalau kutu lo ke masjid, bawa anak manu lo ke masjid. Ada katana nasi dak kai pudoja berak kalau kutu na tanang ina makbuan ang kaselena. Patola bala pas sidakka mako kue tanya na pak darat pudoja jadi aja na kalau kutu ta bawa ko kue amplop bawa na. Patola bala. Yang kedua, agak gaya berengi lisu mencari abisi-bisingin. Hari Kamis ditentukan nakan laki lasa, tapi Elena masih dekat malah satu tapi padi ulumi bintang 7 digalaktikan di Saudi sisa rupiah. Andai kata beta sidak kau naro malah satu tapi operasi pak rumah sakit pak megangi ongkosota naya pas sidak kata denek masih dekat kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, wet di metonya haji agak-agak ya berengi ia metol lisu tak tambah. Menurut tadi lisu boleh berjual si bawah nabita. Maka dia benena kalau ngasuni kasih benak ada rumpu dapuran ngali. Dia gaga makai nasu angka duit telu dirham lono mat pasar enggak. Jadi penurut tadi lo mat pasar. Jadi kon ka arwani mapasa tu paling aslinya itu ya mako ke koran mapasa ya asli tundrang aslinya tu paling kon ka arwani maki gua mana mapasa depan alat tu pasa capur di telu dirham nak bagian magai angka tongkat di naruntu maliwasan ali pitungas sonak dewan Ali si tangaulan dia suruh tu Andre Ali siulan ni manupula ada na Ali tasidin nrewak de gaga nalu maka de pati makin di paling gaga wali nakada angka mo patay maliwasan na ini kalau tahu untuk angka pitungas so di tangaulan kato sulan walang itasidin na diram aga sa patima naga de cimua biri angka na tu yang nyaman-nyaman imatuk pertama ke surga benengi di puna bene makwaro mula pala cata atau anjuk widi maliwasa cindong je kapal mulai maka di penglutaan sak barak ku patima iya pelau mas sempaja ku masih sholat duha jadi penglutaan di maliwasan malupu lawi masih mas sempaja ya puji manggil dulu masih mas sholat dah kah sisa cewek bawang sabar aku patimah iya lo mas sempaya maka dia punya latala wasta'inu bisobri wassalah illau tuluk kuri asa barakan ini si basampajani jadi ini to mata itu nih orang yang punya latala maka gunakan lagi susah sabara sempaja dua yang ring illau tuluk ada tak patah lo mingrang tatang di masalah sabara sempaja ipago dua pa angka to si di mina pagau sabara bawang ni dina sempaja angka to mas sempaja dina sabara eta ku mas sempaja to ditopat di mua paja sisa ni sabara mas sempaja dia pagaga sabara muki asam paja muki dia pagaga sabara muki asam paja muki lo masih di tengah perjalanan angka tau milau tulu alikin roko milau angka lo masih tulu ngak kasih angka bembek ku umbalukan ngak angka gapa ngali bembek ku masih pak beli pak tulu tanya bisnis tapi pak tulu na bawa bembek na siurang ni olo na masih na pertama sempaja pura mas sempaja ni lodon ni poncok mi pak dongan na ia ko guru takar sidin dengan almarhum terjemahkan pak dongan na ali maka demi puang amode upawi maka dama lupu ka tisato puang ami poncok laba tapi na sebab pura mas sempajang kes itarimo pak dongan na ia to masuk oleh masih angka pengali bembek we ali eta kuna sapa bembek makua ke sini
lepas sedianya bembe wat tinjakan maka dakuan ka bembe maka sila runtuk mereka mali 30 dirham alengnya 30 dirham maka dari pengulut ta'ali tak dampengan dia ubali 30 dirham siaga pi pale nah kada 30 dirham disuruh nak balik padang kapal lempul nama soli walin ni ga saromo aga na sangali tanya saro sappa tapi dia na ni pungalatala utajam pungalatala tulungi atanna kuy atanna na tulungi sila suranna iya lau tulungi sila suratku ubalukan ni bembe na 3 dirham na suruh nak balik iya toniro umi balukan nakade 30 dirham ni walin nakade de tolo balik 30 dirham 30 dirham eta pamapan iya mana pati makade pagan dia taruh palaba dikasih Cina aku wala di 30 dirham aja di mau orang ni betul na halal di kumilo ali malai tapi ya tu ali betul na ni rosaro amana metoni nakada taruh palik wala jolo dui mulo parewa kali punana iya komelo malai si jajeni tapi kode upali syukur ini ya bawa ni na bawa ali tarala ni bembe pak dia tidak bisa bawa nak kada tarala ni siaga mau jaji ngelentang kira-kira kui di makuaro siagi pau mana sadi kalau bicara mudah-mudahan jadi ibaratkan tawatan 20 itu mana sadi histori 30 dirham weh milau mau pisaro komisinya makuan tolima pengunut tali na sebab niatnya untuk menolong makna turun itu kita ya bara itu yang kumpulan tala ada nasan tak dampangnya napas sakak pengalih nalai 30 dirham angka mana ngeling dah store mana de lau komisi mak de ali joroji mu mak de dia je misalnya kapan maka dia ali bagi sakok pak baru bebek tania kak pak baru bembe ali iya malaikat kak napa turpu ngala ta'ala untuk mantaraka ko dalai 30 dirham wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun poliase ilani dalai muali amo man ide nang kamu reking ide nang kamu perhitungkan ide nang kamu reking poliase ilani dalai jadi iya tau mak demnunya ko pungala ta'ala si turun yang 40 na pungala ta'ala lebih mega pisarona na bayangkan ni yang kedua asalnya yang dalai mu 3 dirham muap sidakkan na ini aku pasal maka dia pungala ta'ala manja'a bil hasanati falahu asru amthaliha ini popole si di decing iwala i 10 decing 3 dirham muap pedecing muap pandretto maliwasan nawala ku pungala ta'ala mancai 30 dirham dalek untuk kuliah hasil lagi bawa ni ali Masya Allah jadi agak-agak ya berengi iya lewat pe malokku ini jadi aja terhirat tu magala mak berbagi dengan capu gagan na mati tapi kita kira tahu seke duwe nang kanagan na gagan na mati makanya anfiku mimma razaqnakum abringi sesa kon kadale dari Pungala Ta'ala iya dalle to kulino pak tandu ianri masupe mang capu kulino jadi kon kadale ka aja tali mana ni andre capu to kulino yang kedua dalle ipake sabu mencari pandundu capu to kulino jadi kon kadale dari Pungala Ta'ala aja tali mana ni pakaian capu to sabu yang ketiga dalle angkaya bereng ia silakan ia datu iparakai yang ikut suruga isa suki okolino kalau manu-manu maka juang itemba icik di nakan siaga pimondro ulangi kalau manu-manu itemba icik di nakan siaga pimondro cik ini mondro ini nak naik
dua lutu ini kalau ratu sebu duit tapali kantong tasidakan ni si ratu sebu siada pimonro ini monro si ratu sebu tasidakan ni iya 200 lutu ibaja nala pak balu-balu nanda si coki belum tentu dalek tayo 200 tapi iya sidakannya manasani tawata na kiri pun nalatalo ko suluga tajaki na sasuki okolino labdi mega pinaya tak berengi hebat makanya ada di profesita anyaki mak boleh wah pak jam makji kasih iya ada nih wak bireng iya ko pak jama ki acimrolai batena nabita mak jama iya nabita mak jama ko Siti Khadijah mak jama niakna tanya saro na tayo aga pale niakna mak jama ko Siti Khadijah calok benena niakna untuk memberikan tenaga kepada majikannya dia ko pak jama ki menghidupkan sunnah ajama ki abere ki tenaga loko penggawata ya kau ke pak jama manyak mak bere ki tenaga nak dia nak kalasi pak deh amu dia penggawana mak tu mak jama apa mak tenaga nak dia nak bere nah ia sen bekerja dengan sunnah Nabi ia kau penggawaki maka dia minta upah yang paling berkah yang diserahkan sebelum keringat kering mak baraka papa gaji itu narikode panamati tetek pusat na pak jamata patarimai yang igajina mak baraka lo pak jamai mak baraka tu lo kuidi jadi aja tak poji tunda-tunda pagaji anak guru tak ya kebulanan aja tak paliwan yang sesuai ya ko harian dia panamati tetek pusat alin ni gajina Pak Jama dengan cara sunnah memberikan tenaga punggawa mak pagaji sebelum keringat kering ia dua Pak Jama na punggawa maka dibita kana ma'i fil jannah si bawa kak matuk siak kaderanga ia tahu dua ke surga Pak Jama ki memberikan tenaga punggawa ki memberikan upah sebelum keringat kering si bawa kak iya dua pak jama si penggawa siap kaderang ko suruga si bawa nanti sini no masalah melebih kader iya bere lagi agak tanah suruh ki punga latala apalagi ko belum minrem minrem iya ko mapinraki iya ko kamu maka apinrem pede metai mingrat tawe kuma pinramuki dengan cara sunnah malapa kita pede metai mingrat tawe pede mega apalan apa pinratta apalagi kumati na dinawajai amalak matu nawajar kia semundi capu amalak na kamajaran demo pada pura pak miga beto mingran dosa atas si matu tawe ringgi dia kata nak hebat angka dosa atas tapi menyama ki mapinram magala ki mabere matulung maka kodena wajah kolinoe amalak na wajar ki asun mondri dosa atas matu tawe ringgi jadi aja kami tahu mapinram tapi dengan cara sunnah mada sunnah lapar ya kita iya berel lagi na surah ki punana tala apalagi ko belum minrani ya ko minrani do bolo na wajah topi na mak tiap pala topi mak tulu topi malapila tiap palana yang penting dengan cara sunnah lapar ya tina sehingga angka pengalaman ke ko pemrang aja ni posan na melo malioto 70 juta duina angka bali bola na minrani minrasi di paning naleng natulung 70 juta ya nyeleng oto ya 70 juta napinrangan nadapi wetunna la to kalasi pale dia nawajai tapi nalapar ya tino to punai papinran masya Allah dia nalai tau ganda ni dua oto nanti
deni wajar tapi pastelena na sabab malapa tina dua oto nali iya roto minrengo naru itarung kotoni papin raksesa patarung kunyi angka mopor na wajah matu aso di mundri amala mati wajah nyiro capu amala anak dosa mati ya ringnya sini no masalah lebih kado. Makanya di masa Nabi itu melemah tema pinrang. Apa magai? Napa guru tu nabi cara teminrang. Maga kuminrangi. Ia kuminrangi sebelum jatuh tempo wajai. Napa kumakka majaki aja nih bawa mirutin rangi tawajak pala bicek deh. Minrangi 110 sona. Arwas sona palisuri. Napa aja 100 untuk ngesaku palisi 110 tania riba magina tania riba apa ini minrang macam terima kasih ini tambah ini lisu ini na riba na reko ini pasangan ni upindah inako tapi jatuh tempo dan dako makbunya dan sebagainya. Sini no masalah lebih gagang karena makokwe makan ni mapin rak tawe apa kue pindra ni sila lagi sini si salah ni dia pernah wajai apa maga ulangnya sunah nabi magi nak karo loban ni mamau tetapi dia gaga ibu polisu maka ia dan dicetuskan oleh Maulana Ilyas Yaqubiyah ia nari pak guru itu sifat nari kolak ko masih dia ipak guru maga bato nabi taril ma pak guru ko minrangi maga ko mapindrangi. Sini no masalah lebih kado. Makanya masa Nabi itu digaga yasan riba pak. Ini dia yasan imrat tu nareko kebutuhan primer. Imran. Iya ko yero imrannya maliwasin kasih tenam minrang. Iya ko makbungai iya na tu riba. Tapi nareko meloki malioto apa melo ibalui to minrang. Taniari bayi itu kon kalau binal isu pak magi namo dalaku itu upa jokai dui bang inrang kan iwaja di bang ni angkanuna ipaki berusaha ya biasa kerja sama jadi inrang itu di masa Nabi ya kebutuhan primer melo imang kasih desi gagal kebetulan terpaksa tuh minrang. Iya makanya tania terpaksa minrak tahu pak mage melu mamoda lah jadi tania indra makoro nakan nadiba jalan nani mato ya tuh pak pengusaha asalnya jadi aja tak payuangir maga di dangi maga di agak asasnya tak kuat tanya kuda itu letak sedih aja timran aja tak payuangir. Nah sini no masalah malah dia kadir maka dia punya Allah Ta'ala innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang bertakwa itu dimasukkan ke dalam surga yang pemandangannya indah. Niga yang lima kero akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya lengi tamakwero na sabair watin no konino na pujilat dak mapedeceni. Jadi apedeceki selama kok kilino apedeceki Pak Balu APD ciki lo pengelia aja tapogi ceko-cekon ni pengelia pengeli aja tapogi pedini artinya Pak Balu bale angkat kasih taposo-poso ai makap bunyi bale butuh balu ngopi nau jatopi deto peneli dapat diri kasih artinya Pak Balu ya kok dia tali aja kasih tahu jai pakanjakan jaki dicari supaya mapede cini kesembuh. Nah, maka dia pak pengambil siaga linan teh. Nah kada 50 sabu. Natawari. Sunnah menawar. Kalena 45 sabu. Nareking pengalia. Ia ku 50 sabu nalai, pitu sabu saroku. Ia ku 45 sabu, 2 sabu saroku. Menyelokak tamat suhudah. Maka di Allah Ta'ala innal muttaqina fi jannatin nika tamu kur surga ya to mappedecengi 5 sabu tala ni 45 sabu mappedecenga 5 sabu saroka 2 sabu ye pangalie nali bina pangalie na waje 50 sabu mele sasungi aja lata sasungi mappedece toy pangalie 5 sabu
tapi megai na lolongo pak beli pak yolo ma pedecing maka sari 2 sabu ma pedecing 5 sabu pagaliet ma pedecing 5 sabu sama-sama ma pedecing nyamana isa suruga maka ada ditakana ma'i fil jannah si bawa kak mati yede pak balu pagali si bawa kak mati ke suruga ye apa magi na puji ma pedecing jadi aja terpuji pediri pak balu aja terpuji pediri pagali saling ma pedecing ki barat suruga yang bes bawa kita nigi pak balu ipalewa agaganna na tarima lampu iro gagalo na lengi duina tapagalie maka memadainya 1 tiket masuk surga. Angka sahabat tanya pak balu neng kalinya ya hadesa maguru mak balu iro na tajar angka gamma matu palisu gagana mak balu etang mak balu asirani tokona na doing pagato palisu gagan tahun ke-10 angka salali wat di mogar lo palisu gagaku salali ka na karuwa di lada ala ni mai ya to nala na tuti baluna na tuti tokona sirai magi ta tutui akataku mak balu melo ka kon ka pagali matu palisu gagan lo tan lo madici 1 tiket masuk surga mak ko pak balu kubun ya kau penrak deh ya Cina kau penrak mau kini barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan tapi yo Cina sini no masalah lebih yang kado deh dan karena di dalam sejarah degaga pura yang kalinga makada iro tahu rio lo tama salam nasabak nitana kasina sampayana dabita degaga makada mega to tama salam nasabak puasana dabita karena sakana dabita deh tapi rata-rata tahu mega tama selang gara-gara tahu muamalahnya Nabi dan sahabat ia sengi muamalah cara masapa di mak balu mengali mak pinrang mak minrang mak sewa mak pasewa nah iya semu muamalah pakai jaki bertetap bermuamalah. Yang kedua muasyarah cara bermasyarakat berkomunitas siapa amat pada tanpa tahu. Yang ketiga akhlak ia tandue gara-gara mega total masalah gara-gara ia tandue angka pitu pendeta oleh kerajaan Romawi neng kalinga kareban angka garik Nabi turun ke Madinah italah Muhammad angka Nabi turun ke Madinah italah Muhammad kega pada ko tolong mewai mak pangewang tolong berdebat ia ko nakalaki ini tama agamana tapi kole kalai alena yuk ditama agamata sepakat 7 pendeta datang ke Madinah letu Madinah maka dari punggawana kega pada ko tuman rejolo apa ko tuman liwasan dia dulu yang paling wangi dia boleh berdebat dia tuman rejolo terutama warungi terutama KPW kami lalu warungi dilayani dengan baik pekanjaki tudana pekanjaki Andrena pekesini idunna si senang pura manre mele makamaja maka dari punna na warungi napakta wito ko kampung ini maka dari itu pendeta pendatang maki poliki kerajaan Romawi napakta memang tamu ko kampung ini maka dari punna na warungi berarti kona patah tamu ki asanna wajib bagi kami penduduk Madinah melayani tamu talung ngeso talung penni mandriki minuki matinroki gratis selama 3 hari 3 malam maka moro koboni komoro kama ben talung ngeso mandre gratis minum gratis matinro gratis makuyasam masyarakat madani mandriki minuki matinroki gratis selama 3 hari 3 malam maka dia pendeta niga mapak guruni makwaro nak kada makwaro papak guruna Nabi Muhammad to nasari pamasi dan niya salamakan nelor ki siapa ama pada terupa tahu wajib bagi kami melayani tamu ki amutannya ki sallam makwaro papak guru Nabi Muhammad si tengah-tengah pada pendeta nak kada wah hebat ni mato pada ajaran Muhammad
dia panak pangiwan ikaran 1-0. Agero muasyarah. Jadi asal hubungan sesama manusia. Amotannya selang pergi pada ceni. Ya aku ini mak bali laki selang amureta. Si salah pupu. Sini no masalah lebih kan. Pure manre kiga pada ketumali hadiah. Ipatetengi memang di hadiah Muhammad napa yewa berdebat. Isogo memang ni napa yewa panwang. Tama toko mali hadiah. Kebetulan iro toko aga nasam. Tabe mak pisau ka jolok mak balu iya. Toko itu balu balik balu kue mali. Pada mau gagal balu itu mega ni tarala iya alena kasih deh pada ada tarala. Ya mak kue pada kajo mak balu kue kira mali. Mak mau pak balu kemuni. Mak kue piro oko badina yasan masyarakat madani. Si tangga-tangga si pendeta nakada ni apa pak guru ni makor kesina nakada makor pak guru Nabi Muhammad dalam hal muamalah masapa di si tangga-tangga makasih meto ajaran Nabi Muhammad pale dia panah pangiwan ikala ni 2-0 ya set muamalah pada nanti tinggi hadiahna siapa tahu di kana runtuh apa waktu sampayang ni anak-anak ni runtuh kin rumah ni ngambuk kumakui nak kada okko Madinah iya ko waktu sampajan ni degaga arone bal dega monro lo mana masih gimana beriama makwa piro na payasan masyarakat madani menjadi ketujuh pendeta datang ke masjid Pak Makadin anak ya ko melok isin untuk amboku angka mana ke masjid itu lo masih gie 7 pendeta ya to pura masampaja loro taube angke pendeta tama masih gie maka tatunga mana sahabat jemput merincing nabi tetap totok mancajar wakiro deni sengrupa maka dekida punggawa apa konge senabita magarak tak tapana tapi kon kata umat depe kon nabita macin roto magarak tak jadi sahabat wakiro pasti bawa nabita amu iya majai tapana magarak tak tu cedek iro sempurna na dito magarata tapi kon kata majata pa na madapi macho tu magarata ya po idi magarata dia na suku apa kon kata magarata na tu madapi pede magarata ini pede majata pa ya po na dito ko madapi ki magarata tu icede jadi macam de pakita na ki gana yasak punggawa ko ya po ko kerajaan Romawi mana sepuluh yasi mimbari papi iya dia bisa kada kega Muhammad pun nak perjaluan kaya ia to naik tanabita ia to langsung mak jamak pitu pendeta mak jamak langsung mas syahadat sidalona pitu kanda cica asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah tama salah pitu pendeta dena peluang magi nak apa kudona sahabat makasih batina masapa dui sahabat ko Madinah makanja terima kasih carana masih sungguh pada narupa tau makasih maka ia mana na tertarik tahu makasih balik salangi makasih salangi coba dari makhluk ke tutup ditanya salat itu tama salat ada je tu tama salat ni mau tu salat takaru jadi makanya memperbaiki sesama ia ko makasih ni ampena barakana mauli na makasih ampena salangi insyaallah tanpa ditaskil tanpa didakwai orang non-Islam tertarik masuk Islam jadi dia perlu tolong tama ko salah dia ingat bitena tama nariko ipita ini kedo makasih batewe si ampe makasih batewe si pae makasih batewe masapadi di zaman sahabat ia kuangka tawanan itikan ya sioran ni oko alirin na masih nabawi na pemakana dita pada bawa ko nanre loko masigi panri tawanang nge angka panasesa na pamwanre makor batin menjantau tawanan ni tawanan rampasan perang atau ikala perang bawa ko nanre lo masigi panri tawanang nge angka panasesa na pamwanre
makor kedona sahabat dan karena napai mengeso lai pandai kawanangi kasih papalisan lagi ya kumaknya ni katam sawan ni na yo bitama sama tama apa maget kido na salangi iena hikmana maului nelo ki parewe kido matur bagaimana sunnahnya nabi maga nabita masapadi bakudoro ya cindolai siap kadirangi ke surga maga nabita berhubungan sesama manusia acindolai maka siap kadirangi nabita ke surga maga kido nabita si basahabae maka insyaallah ipapadai ya cindolai kana maiku jana siap kadiraki mantu nabita ilala surga pamasih Allah taala mamagi-magi dan kamalaka layaliki niru lemak kamalakan ni ia pelaturan ni insyaallah ia datuat di madake monroki di kota pelaturan ni lo sila surat tadi pada iman kalinya saya kira dikal sampaikan sidina 75 ni Allah taala mamagi-magi lemak kamalakan saya kira dikala subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ma yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatal matin, ya rahimal masakin, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبة مباركا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.